Inhlangano ye-ANC kulenzeleke ukuthi ibambe inkonfa kusukela kusasa lapho kutawukhethwa khona ubuholi lobusha kuphindze kubukwe cishe tindzaba letihlukahlukene letibalulekile ngekuhamba kwalesifundza sala eMpumalanga. Kanti-ke sinanobhala wayo i-ANC kulesifundza Muzi Chirwa. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho Baba Chirwa. Na ungasichazela nje ukuthi ngabe senilungele kanani ukuthi nibambe le nkonfa? Asibonge kakhulu Mweli kanye nabalaleli bonke babukeli si-ANC eMpumalanga sesikulungeleke kuhlala i-conference yes-14 ye-Provincial Executive Committee amagatsha we-ANC angu-336 azobamba ichaza kule conference ama-delegate angaphezu kwa-700 kanye ne-PC ma-regions sobe sisonke la kanye nesivakashi zethu eziqhamuka kundlu yamakhosi kubafundisi nalabanye nje ababusa abaphethe embusweni wahulumeni. So si ready kusasa mhla 26 ungolosine 26 March siqala i-conference yethu ngabo 4 o'clock. Unobhala wesibili African National Congress Comrade Nomvula Mokonyane zoba khona kunye nathi sihambise lihlelo ngomgcibelo siyayisonga le ndaba ama-branch azobe seyaqokile akhethile abaholi abazohola i-ANC bachubeke baye nayo phambili. Kepha sifuna kubonga sibonge ama-branch we-ANC sibonge imiphakathi yonke eMpumalanga ukuthi kulesikhathi sonke sa 4 years tikhona tinselele tonke betikhona sibhekane nato sikhonile ukuthi kodwa inhlangano sikhona siyende ukuthi ikhona ibe nokuzinza kancane kube nale stability okwenza ukuthi siza kule conference si-united. Asibonge kakhulu isikhathi sakho Baba Chirwa. Lo Muzi Chirwa lokungiyena anginobhala we-ANC kulesifundza saseMpumalanga chaza ukuthi sebalungele kanani kuchubeka nale nkonfa. Etindzabeni tethu ku-Channel 163 loteletselwa i-Newsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga.